This is surveillance video showing Jáno Kuciak, the investigative reporter, and next to him is his fiancée Martina Kušnírová. So someone was following their daily routines, especially focused on Jáno. And few months after the surveillance was done, Jáno and Martina were murdered. Ma ozaj ani vlastne nenapadlo, že by sa niečo takého mohlo u nás stať. Ale že sa také niečo môže stať tu v strednej Európe, to ma ozaj vôbec nenapadlo. Večer zase, v piatok už mali vybité mobily. Vtedy mi syn hovoril, mami, treba dať čo s tým robiť, volajte Kuciakovcom. Krátka plány boli, svadbu mali mať hneď v tom máji roku 2018. 5. mája mala byť svadba. Už sme mali hodne veci aj pripravených. To miesto svadby bol pohreb. We knew that the country is corrupted. Everyone somehow understood the government and the judges and the police. There are corrupted people. Supreme Court, Constitutional Court, courts in general, police, prosecutor general office, etc., etc. All these positions were completely in hands of this mafia type of system that these oligarchs created. And the murder of Jan Kuciak and Martina Kušnírová was that breaking point when we realized, okay, now they are ready even to kill. I believe 100% Marian Kočner ordered the murder of Jáno Kuciak. But from what I've seen, how the system works, I'm not convinced he will end up convicted. From 1998 to 2006, Slovakia was very slowly becoming a kind of a Central European economic tiger, which led Slovakia into the European Union, into the NATO. Basically, Slovakia became one of the most successful transition countries. But the problem was that behind the curtain, very dirty things were happening. Oligarchs basically started slowly but systematically to kidnap the country. And it somehow materialized itself in a government of former Prime Minister Fico, which came to power in 2006. We are talking about oligarchs who created political parties, who were paying them, and who created basically their puppets. And oligarchs had such a power that they even had a chance to create the illusion of a well-functioning liberal democracy. And in 2018, when Kuciak was murdered, we discovered that there is no bottom. Novinári sú rôzni, tak ako hovoria, ja som skôr myslel, keď sa dosť venoval športu, že sa tomu bude venovať aj ako novinár, ale že ho oslovila práve tá investigatíva, to neviem.
A ja som sa strašne bala. Stále som ich upozorňovala, že dávaj si pozor, prestaň sa o tom písať, píš o športe, lebo veľmi píšeš o veľmi zlých ľudí a ja sa veľmi bojím o teba. We always make fun of the police question, did he have any enemies? Because if you are an investigative journalist, you know, the list of enemies is like Excel sheet, couple of pages. Jan was working on a lot of topics, including Kočner, Mr. Beder, Slovak oligarchs, Prime Minister Robert Fico. Janko bol pre nich veľmi nebezpečný, pre tie finančné skupiny, pre tie mafiánov v bielých golieroch, čo pôsobia na Slovensku. Aj skrz naskrz popriepretaný z vrchu až dole. His knowledge was kind of a special and really in-depth into the money flows. So not many people could actually understand what he's talking about. VAT fraud, illegal money flows, tax evasion. He never studied economy or accountancy, but still he was very good on it. He really could see the story in the numbers. He was probably the first one who really exposed the illegal financial flows of Marian Kočner. Ďakujem. Ďalšia otázka. Dobrý, Jan Kuciak, Aktuality. Ja nadviažem na tému kolegyne Makarovej. Chcem sa spýtať na to, že aký... Marian Kočner was involved in every political scandal in Slovakia of last 20 years. From the end of 90s, Mr. Kočner was well known for being very cynical, arrogant, and threatening. He was ready to threaten people in a way which was typical for 90s. But he was becoming more and more visible. You know, he was sticking to those habits, even in times when Slovakia became part of the European Union. As we say, mafia guys started to wear nice ties, and they started to use fork and a knife, and they were becoming, as we say, civilized. But Kočner stick to his habits. Pani Tódová, je to moja tlačovka a ja budem hovoriť o tom, o čo ja budem chcieť. To nie sú žiadne spravodajské hry, pani Tódová. Toto sú informácie... Dobrý deň, pán Kočner, môžeme sa spýtať, dnes sa zúčastníte toho súdneho pojednávania? A čo si myslíte, že na čo sem idem? A povedali by ste... To bola dosť hlúpa otázka, nehnevajte sa. Povedali by ste nám dnes aj niečo k tým zmenkám? He was dangerous, he was scary. You don't want to meet him, talk with him. It was not like nice conversation. It was always ugly. Budete písať pravdu a uverejňovať pravdu, tak sa to dozviete. Keď skončí tento súdny spor, tak ja spravím tlačovku, ktorú nebudete môcť zostrihať, tak ako býva zvykom. Tam sa dozviete celú pravdu, ale na živej tlačovke. Dobre, pani? Dovtedy nič. Mr. Kočner built some kind of a career on VAT frauds. And he was, for a really long time, untouchable. The last time I saw Jana was probably in Bratislava in their editorial office in Aktuality. We've been working on a story that actually connected by then Slovak Prime Minister Robert Fico to the most powerful Italian mafia, 'Ndrangheta. So it was the first time when we connected mafia with high-level politicians. To, že poškodení nekontaktovali svoju rodinu, sa začala riešiť dňa 25. februára. V tom čase bola nedeľa, vo večerných hodinách a boli potvrdené 2 osoby ležiace v priestoroch samotného rodinného domu. Ja už na mieste som bol inštruovaný svojimi nadriadenými, že daný prípad budem vyšetrovať ja. Čo sa týka samotného rodinného domu, jedná sa o starší rodinný dom, trojizbový, ktorý bol v čase vykonania skutku v prebiehajúcej rekonštrukcii.
si rekonštrukciu vykonával samotný poškodený Ján Kuciak. Telo Jana Kuciaka sa nachádzalo v priestoroch pivnice, situované na schodisku do tejto pivnice. Telo sa nachádzalo v polohe prikrčenej. Ján Kuciak bol otočený tvárou smerom k schodom. Na jeho tele boli nájdené strelné poranenia v oblasti hrudníka. Čo sa týka poškodenej Martiny Kušnírovej, tak jej telo sa nachádzalo v kuchyni. Táto v podstate ležala tou časťou práve v takej kaluži krvi. Boli nájdené šálky s rozpitou kávou a s čajom, čiže na základe tohto sa domnievame, že poškodení si spríjemnili vlastne ten podvečer spoločným pitím kávy. Na stole sa nachádzali otvorené pracovné laptopy. Konkrétne Martina Kušnírová prezerala v internetovom prehliadači svadobné šaty. It was Monday, 6:30, about 6:30, and my deputy called me that in the village Velká Mača, the police found two bodies of killed people, and Prime Minister of Interior Affairs, Mr. Kaliňák, called me and he said that Jan and his fiancée were killed. So, you know, I think we all do feel responsible that we could do more to protect him. Hneď na úvod by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť najmä príbuzným týchto dvoch obetí závažného trestného činu, ale aj vám všetkým, kolegom, ktorí s ním spolupracovali, prípadne celej novinárskej obci. Tiež mi dovolte, aby som ostro odsúdil uvedené konanie a tento trestný čin, pretože ak aj čelíme rôznej závažnej kriminalite, Slovensko zatiaľ nebolo dotknuté tým, že by bol obeťou závažného trestného činu novinár a pravdepodobne s motívom, ktorý súvisí s jeho novinárskou investigatívnou činnosťou. Pán Kušnír, vy ste povedali, že urobíte všetko preto, aby sa to vyšetrilo. Prečo polícia neurobila všetko preto, aby sa to nestalo? Ján Kuciak písal hlavne o DPH-čkaroch a o daňových podvodoch a už 2 alebo 3 roky sa vás tu pýtame na stále tie isté mená, na vážne podozrenia z daňových podvodov a títo ľudia sú stále na slobode. A skončilo to tak, že Jano je dneska mŕtvy. V všetkej úcte k novinárom ja dnes nebudem s vami viesť polemiku na to, či polícia niečo urobila, čo mala urobiť. To si myslím, že nie je vôbec na mieste. Veľmi rád si to s vami vydiskutujem do budúcna. Ale my chodíme s oznámeniami o tých daňových podvodoch. Tak keď ste to nevyšetrovali vy, tak o to píšu novinári. Keby ste to robili vy, tak by tu nemuseli o tom toľko písať novinári. Už som povedal, že nebudem dneska viesť s vami polemiku. Nerozumiem, prečo začíname prepájať veci, ktoré pravdepodobne medzi sebou nesúvisia. Nech sa páči ďalšiu otázku. Ja vám v písaní článku vyhrážal pán Kočner, že si zistí všetko o jeho rodine, všetko o jeho príbuzných. To ste ako riešili? Všetko bude predmetom a je predmetom vyšetrovania. Keď sa mu vyhrážame, to bolo verejne známe. Ešte raz, keby som mal takú konkrétnu informáciu, tak vám odpoviem. Nech sa páči. Nebudeme viesť polemiku. Sám Ján Kuciak napísal status, že podal trestné oznámenie za vyhrážanie a že si ho prehadzovala polícia. Ešte raz hovorím, ak máte pocit, že dnes v aktuálnych kauzach pracujete na niečom, čo vás môže ohrozovať, tak poďme do tej komunikácie. Sme tu na to. Toto sa nedialo ani v 90. rokoch, hoci tu boli nejaké zastrašovania, rozbíjania, podpalovania, prípadne nejaké fyzické útoky. Majú sa novinári verejnosť báť, že prišli 90. roky v nejakej horšej verzii? Na toto vám neodpoviem. Domnievam sa, že aby to nevyznelo po tomto prípade divne, nežijeme tu žiaden mafiánsky štát. Ďakujem a ja ešte raz za pozornosť.
Všetky týmy naše sú nasadené na to, aby sme získali čo najväčšie množstvo dôkazného materiálu. A preto, ak motívom naozaj bola práca novinára, ja sám to považujem za obrovský útok proti demokracii a proti slobode tlače. Veľmi pekne vám ďakujem, ideme pracovať ďalej. Chceme preto vyzvať z tohto miesta policajného prezidenta Tibora Gašpara, ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby okamžite opustili svoje funkcie, lebo neveríme v to, že sú títo ľudia v konflikte záujmov, keďže Ján Kuciak písal aj o nich a o ich prešlapoch a o ich šeftoch, alebo o ich rodine. Čo dnes teda opozícia predvádza neskutočným spôsobom, takúto mieru zneužitia dvojnásobnej vraždy som ešte nikdy nezažil na politické ciele. Ale prosím, toto je opozícia, my sme si na to zvykli. Dámy a páni, predo mnou leží 1 000 000 eur. Táto odmena je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie a príde na políciu alebo iným spôsobom oznámi, že vie niečo o tomto trestnom čine. €1 million on the table was really funny, and I mean, we were laughing. We were horrified, but at the same time we were laughing. I believe that Robert Fico at that time underestimated Slovaks, and he somehow didn't understand the cultural code of this country. So Prime Minister with the Minister of Interior actually looked like two corrupted guys, two mafia guys, and nobody actually believed them. Čo si teraz myslí, že ľudia na Slovensku žerú seno, že nechajú zalepiť oči s 1 000 000 eur? Práve o rozkrádaní desiatok a stoviek miliónov eur písal Ján Kuciak. Pretože Tibor Gašpar a Robert Kaliňák si predtým zatvárali oči. Predtým, že Robert Fico to kryl, Ján Kuciak o tom písal, robil za nich prácu a doplatil na to životom aj spolu so svojou snúbenicou. At the time of Jan's murder, the investigation Jan and I were working on was still not published. I thought that the story can be somehow connected to the murder, so we decided to publish as soon as possible, even though it was not finished. We found out that Prime Minister Robert Fico hired this model, actually a topless model, to be his special Supreme State Counselor, and we found out that this very young girl was a business partner of 'Ndrangheta members, the most powerful Italian mafia. Som hrdý na svojich kolegov novinárov a novinárky, ktorí Janov odkaz pochopili a majú odvahu a odhodlanie ho nasledovať. Ale ani tí najodvážnejší novinári nie sú sami spasiteľmi demokracie. Potrebujú vás, verejnosť, pozorných čitateľov, poslucháčov a divákov, ktorí nebudú ľahostajní voči korupcii, ktorá zožiera našu demokraciu a útočí na našu slobodu. Dnes je nedôvera ľudí voči štátu obrovská. Mnohí nedôverujú orgánom činným v trestnom konaní. A táto nedôvera je odôvodnená.
Dostali sme sa do momentu, kedy vnímame aroganciu moci. Hovoril som osobne s premiérom Robertom Ficom. Žiaľ, ukázalo sa, že naše vnímanie a naše názory na možné riešenia sú zatiaľ rozdielne. Niečo zlé je pod povrchom, niečo zlé je v samých základoch nášho štátu. Chcem dnes na tejto tlačovej konferencii postaviť pánovi prezidentovi jednoduchú otázku. 20. septembra 2017, New York, 5. Avenue. Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išiel na súkromnú pôdu človeku, ktorý má veľmi pochybné meno. A ten človek sa volá pán Sereš. Pýtam sa, môžete sa smiať, koľko chcete, pýtam sa, to, čo sa udialo po vražde novinára a jeho priateľky, naznačuje, že je tu pokus v tomto štáte o totálnu destabilizáciu. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne. Aj preto som sa rozhodol, že na funkciu podpredsedu vlády a ministra vnútra rezignujem. That anger was so widespread that at a certain moment former prime minister understood that he has to do something. Potom začal niekto tancovať na hrobe dvoch mladých mŕtvych ľudí a pokúsil sa túto ohavnú vraždu zneužiť na politický súboj. Moje rozhodnutie podať demisiu je suverénne. A jediným cieľom tohto rozhodnutia je zabrániť chaosu v tomto štáte a zabezpečiť stabilitu. He stepped down and he placed kind of a fake prime minister who he believed he will be manipulating to the position of a prime minister. Gaspar played an important role in this mafia state, and those protesting demanded his resignation. Nemyslím si, že toto je názor celej spoločnosti, ktorý sa prezentuje dnes na námestiach v Bratislave. To znamená, tento krok, ak ste očakávali, že ho dnes oznámim, tak ho neurobím a dobojujem tento boj pomyselný do konca. Novinára zavraždili za vášho pôsobenia, odstúpil už teda aj minister. Áno, ale viete, takú otázku, tak dobre, tak ak sa zhodneme, že tie veci nie sú ani dobre dozorované, tak sa pýtate generálneho prokurátora, aby odišiel. Počul som takúto výzvu niekedy? A on má väčšiu svoju ingerenciu a zodpovednosť do úpravy prokurátorskej činnosti ako ja. Pýtali ste sa niekedy takouto otázkou? Že aj vzhľadom na aktuálnu situáciu a uvedomujúci potrebu stabilizovať situáciu a ukludniť to pnutie a zbaviť políciu toho, aby bola neustále pod tlakom médií a bolo by spochybňovaná jej činnosť, sme sa spoločne s pánom prezidentom policajného zboru, s pánom generálom Gašparom dohodli, že na pozícii policajného prezidenta skončí. Takže na záver ešte raz všetkým ďakujem a čo povedať, uvidíme sa niekedy asi najbližšie. Dovidenia. I don't think it is a coincidence that shortly after the resignation of the police president, Marian Kočner was brought into court for one of the frauds exposed by Janov.
Pán Kočner, dáte krátke stanovisko k tomu? Aké čakáte rozhodnutie dnes? Páni, pocíte, dobre? Dovolené. Chcel sa toto pojednávanie teraz. Celkovo. Počuli ste advokáta? Vy nebudete komentovať vôbec nič? I'm not sure Kočner realized something had changed. There is no connection to the murder, but Kočner was taken into pre-trial detention for the financial fraud. Prosíme vás, uctíme si teraz spoločne spomienku na Jána a Martinu minútou ticha. With the police president gone and Kočner in jail, I think Slovaks started to trust the investigators and the investigation into the murder of Jano and Martina. Viem sa zodpovedne vyjadriť k tomu, že množstvo kamerových záznamov tvorí radovo 16 terabajtov dát, čo pri rozmenení na nejaké hodiny zodpoveda tisíckam hodinových záznamov, ktoré boli zaistené v rámci vyšetrovania. Z kamerových záznamov z Veľkej Mače sme boli schopní identifikovať kriminálne alebo skutkovo relevantné dve osoby, z ktorých sa nám v čase spáchania skutku vyskytovala na kamere už iba jedna, 21. februára v čase od 20:21. A samotná streľba prebehla úplne diskrétne a potichu. Takže sme boli schopní identifikovať vzhľadom k časovým okolnostiam vozidlo, ktoré sa správalo takým spôsobom, že nám to zapadalo do hypotézy dvoch páchateľov, kde jeden je strelec a druhý je vodič. Hypotéz bolo viacero, ale ako náhle sme mali toto vozidlo, tak sa vykonalo určité detailnejšie skúmanie, kde sme boli schopní konkretizovať nejaké jedinečné znaky daného vozidla. Sme zúžili množinu možných podozrivých vozidiel, ktoré sa mali podieľať na tomto skutku, na množinu cirka 3000 vozidiel, ktoré v neskoršom priebehu vyšetrovania boli jedno po druhom preverované. V teréne sme mali operatívnych pracovníkov, ktorí deň-noc vlastne chodili po sídliskách. Ľudia možno ani nevedia, že im boli kontrolované ich motorové vozidlá. Takisto sme začali zbierať masovým spôsobom údaje o skutočnej telekomunikačnej prevádzke. Takisto sme zadokumentovali použitie tzv. Pracovných telefónov a pracovných SIM-kariet. Sme boli schopní identifikovať telekomunikačnú prevádzku medzi dvoma pracovnými SIM-kartami. V ďalšom procese vyšetrovania sme boli schopní prepojiť jednu z týchto použitých pracovných SIM-kariet na konkrétnu osobu, ktorá už v minulosti bola spojená s vyšetrovaním úkladnej vraždy jedného podnikateľa z roku 2016. Vykonali sme preverovanie tejto osoby a zistili sme, že v zozname alebo v množine tých 3000 vozidiel sa nachádza aj vozidlo, ktoré vlastní jeho otec, čo znova upriamilo našu pozornosť viac na túto osobu a začali sme v podstate vykonávať úkony podľa trestného poriadku vo vzťahu k tejto osobe, zahŕňujúc odpočúvania. Boli sme na základe dostupných telekomunikačných údajov schopní identifikovať následne osobu, ktorá použila druhý mobilný pracovný telefón. A takisto na základe týchto údajov sme dokázali stotožniť aj osobu sprostredkovateľa.
Tomáš Sabo, the driver. Tomáš Sabo is a former police investigator. And because Tomáš Sabo needed someone to commit the crime with him, he asked his cousin, Miroslav Marček. Miroslav Marček is a former soldier who made money by being a guard on the ships close to Somalia to prevent the ships from pirate attacks. He was the one who pulled the trigger and shot both Jano and Martina. Tak vlastne toto je naša spoločná izba, kde sme s Jankom vyrastali. Už je to tu trošku zmenené, ale keď sme boli deti, tak tie postele boli rozdelené na poli a medzi nimi bol ten stôl. Toto bol môj stolik pri okne, ten bol Jankov. Tam robili úlohy, večer na počítači. Každý sme mali tú izbu ako keby rozdelenú tými plagátmi, že na tej jednej strane sú plagáty, ktoré jeho Manchester, jeho teda hudobné kapely, čo počúval. Na druhej strane sú teda moje, čo som ja počúval, a v strede sme dali také dva plagáty, že čo nás akože spájalo, že tu sú tí umelci všetci, z každého teda žánru a hokej, no šport. A to mohlo byť také akože spojenie tých dvoch strán. No vždy sa každá mama bojí o svoje deti. O to ja som sa bala, hej, lebo ona už jak 15-ročná, manžel zomrel vo februári a ona už v lete, aj keď nie s mojím súhlasom, si vybavila tú brigádu na Seneckých jazerách a tam chodili všelijakí takí namakaní mafiáni a proste ju tam ten vedúci stále chcel, lebo ona bola tá, ktorá sa nebala. Že ostatné dievčata, keď tam, poviem to takto, neslušne čúrali pod stôl, hej, ostatné dievčata odišli, radšej pošli preč, zbali sa a ona sa im postavila a povedala, že im dá mop a že jej to poutierajú, či aj doma tak robia, hej. Že si bude stať za svojím. Napriek všetkému. Tak určite chceli mať rodinu. Ešte Martinka si robila srandu, že veľkú rodinu a hlavne hodne zvierat. A s Jankom sa vždy tak naťahovali, že keď chovať, tak len vonku, nie dovnútra. A tá im tam už hľadala miestečko, že kde budú len zvieratka. No, bolo to také milé, keď sa tak doťahovali vojnom. Že už má vymyslené, kde tam môžu byť mačky, kde psi zimy. Krátka plány boli. Svadbu mali mať hneď v tom máji roku 2018. Sa budeme rozprávať o niečom, alebo nebudeme sa rozprávať? Tajná koncert? S pani Kušnírovou som sa ja osobne spoznal po vražde. Myslím, že to bolo v mesiaci maj roku 2018. I remember after meeting the parents and the siblings of Jan Kuciak, it was still winter when I came out and went to my car. It started snowing, and it was a very strong emotional meeting for me. We are on the side of prosecution, and so the injured party is entitled to have legal representation. I think there were some very good investigators involved in the case and very good prosecutors as well. And it led to results. The first to cooperate with law enforcement was Zoltán Andruško. Zoltán Andruško was pizzeria owner. And he knew Sabo and Marček and approached them with this offer to murder Jan Kuciak for a certain sum of money. He started cooperating
right after their arrest in late September 2018. And he was able to point to Alena Žužová, who was detained 24 hours after him. Because he was hired by Alena Žužová to actually take the deal. She was a mystery, really long black hair, and she was kind of hiding. Alena Žužová connects us to Marian Kočner. She got this request for murder of Jan Kuciak from Marian Kočner. None of the other defendants had any motive. The only person that had a motive was Marian Kočner. And the motive was that Jan Kuciak wrote extensively about his economic criminal activity. Začal som si pozerať ich komunikáciu na tlačovej besede, ktorú spravil pán Kočner. Myslím, že niekedy v roku 2017. Dobrý, Jan Kuciak, Aktuality. Ja nadviažem na tému kolegyne Makarovej a chcem sa spýtať na to, že... A tam som videl, že Jan Kuciak otázkami úplne zatlačil, obrazne povedané do kúta Mariana Kočnera, ktorý nevedel reagovať na jeho otázky. Videl som, že Jan Kuciak mal zabezpečené informácie o jeho prípadných podvodoch z DPH. A čo je na tom niečo divné? A tá banka je zahraničná. Nie, ale vy ste minulý to mne iritovalo, nejaké podozrenie, že toto by mohol byť ten dôvod, prečo sa ho mohol chcieť Marian Kočner zbaviť tohto mladého chlapca. A aký máte vzťah so stránkou? Už ste vyčerpali otázky, dali ste 3. Ďakujem. Prosím, ďalší. Kočner hated Jan Kuciak. He had to hate him because Jan was the only real enemy of Kočner's activities. Aké vy máte pochybnosti o mojom podnikaní, pán Kuciak? No tak vyplývajú napríklad z toho, že ste obvinení z ekonomiky. Vy nie ste, pán Kuciak, nie ste novinár. Vy ste malý písálek, ktorý robí na objednávku. Vy máte to novinára ešte veľmi ďaleko. A môžem sa k tomu aj vyjadriť, či budem počúvať? Môžete, pán Kuciak, ja len chcem povedať to, že všetky veci, čo som napísal, či sa to týka vás alebo netýka sa vás, sú z verejne dostupných zdrojov. Ale môžete si byť istí, že začnem sa vám osobne sa začnem, pán Kuciak, špeciálne venovať. A to je výhražka? Nie, prečo? No neviem, prečo to hovoríte. No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vášmu otcovi a vašim súrodencom. Ako náhle zistí nejakú špinu, nejaké prešlapy u vás a u celej vašej rodiny, buďte si istí, že to tak isto zverejním ako vy. Dúfam, že tam nebudem. Dovidenia. Budete, verte tomu, že budete. I think we just underestimated the situation and the power of Kočner. And, after the call with Kočner, when Kočner was threatening him, he called me. And we just made fun of it, like, ha, he's going to collect dirt on you. That's impossible. I should probably evaluate it better. Kočner, he's for me something like a concentration of all bad things in the society. I hate him, The breakthrough in the investigation was Peter Todt. He was Kočner's confidant and kind of right-hand man for many kinds of dirty jobs for many years. Peter Todt said he started to believe Kočner was involved in the murder after the arrest of Žužová, and he wanted to come clean. So what Todt did was he packed a car with the evidence Kočner wanted him to keep safe, and he brought it to the police.
including 2 of Kočner's iPhones. This led police to search Kočner's home while he was still detained for the financial fraud. Police discovered a key piece of evidence. It was hidden in the safe room and it was USB key. And it really helped the investigators to charge Marián Kočner with ordering the murder of Jan. May I have sunglasses? Yeah. It's okay. Everybody has enough space? Social life. Off record, my social life ended about June 2018. You have to keep your secrets. And you cannot trust even other lawyers. Because a friend today can be an enemy tomorrow. I do not trust people as before. And it's also a problem when you go to a lunch or a coffee and everybody wants to talk about it. The society and the people see you as a very close person to Mr. Kočner. Do we go back on the record? Okay. Yes, you can use what you want. From the beginnings, in this case, I considered every possibility. I spent hours and hours studying the case file, talking with my client, and I wanted really to find out the truth. Step by step, more and more, when I could study the case file, I was convinced that he is innocent. At the beginning of October 2019, I was on my way to the office and I received a message, something like, please be available. And then I received a call offering me and explaining me that we want to give you a copy of the police investigation file with all the annexes. 70 terabytes. 70. It wasn't just the murder case police file that was so exciting. It's an exact copy of the cell phones of Marián Kočner and his computers. I asked the source for the motivation of giving me the data. And the explanation convinced me because it was before elections. And if the recent ruling party will win the election, everyone who even touched the data is going to be damned. The source was afraid that the data would disappear, so we would like to have it abroad, out of Slovakia. And there was like this ego in me, like, yeah, I'm going to publish excellent stories from this data and I'm going to be the only one. But then I decided I'm not going to do it this way. We had this idea that we need to create a team that would trust each other and would cover all kinds of media
dailies, weeklies, TVs to get a full access to the data. So we came with the idea that we will have one super secure room in Bratislava. There won't be the data, but there will be computers specially designed to access the server. And we are not going to tell anyone where's the server, not to be able to attack it, to steal it, to take it down. We called it, well, we didn't call it, it got a nickname, Kočner's Library. Kočner's Library is basically this small room. It's without any daylight, it's white and grey, it's ugly, but the benefit is you can more concentrate on your work. We didn't know what we are going to find there, but this data could lead us to new cases of corruption that could totally shake Slovakia. Here are the devices from the Miroslav Marček, which is the shooter, Tomáš Sabo, which was the driver. We have Zoltán Andruško, which was the middleman, basically, and we have also Helena Žužová. As you can see, we have SIM cards, tablets, computers, and also other people that has been somehow investigated. There are two most important devices that so far revealed the inner life of Marián Kočner, and those are two iPhones, K1 and K2. These are all the messages from the phone. It comes really back to the year 2012 up to 2018, so it's 6 years worth of communication. Tens of thousands of messages. It's basically a reflection of his virtual life. The inner life of Marián Kočner and how actually he was ruling Slovakia in a way. We knew that the country is corrupted. Now, after obtaining those data, we could prove the justice system failed. We could prove the police is corrupted, the judges are corrupted. The general prosecutor was a personal friend of someone who ordered assassination of a journalist. It was all there. Už keď sme tam prišli, bola tma. Vyložil na tom danom mieste pri tej bytovke po ľavej strane. Buď bolo už voľné pole, alebo takéto niečo. Ja som mal u seba zbraň, neviem, Ruger. Ja som prechádzal popri ihrisku, pri tej krčme, čo je tam sa asi svietil. Bar. Nie je také, tam sa svietil. Vlastne za tou budovou sa končil chodník. Tam bola už dávno tá plocha taká vychodená, ktorá uctila pri diere v plote. No, cez tú dieru som sa dostal na cestu už. Celá táto trasa mala trvať tak 5 minút, 5-6 minút. Nikto sa na tom pozemku nenachádza, žiadna osoba, nič. Vstúpil som do dvora,
brána bola odomknutá. Som ostal čakať v tom letnom domčeku, alebo jak sa to volá, iba prístav chytom. Čakal som tam dosť dlho, hodinu aj pol, hodinu, kým sa vrátili domov. Videl som tam dve osoby, bol som aj s priateľkou. Ja som z toho domčeka nevychádzal nič. No až keď tá jeho priateľka išla na záchod, až vtedy som sa rozhodol konať. To som zavrel. To bola prvá rána. Dobre. Znalci, máme nejaké otázky v tomto momente? Budeme mali merať výšku. Budeme merať výšku, dobre? Môžeme stopnúť záznam. Odsúvol dozadu a chrbtom narazil o stenu. A odtiaľ sa zviezol potom dole. A teraz som sa už sústredil na ženu. Na ktorú stenu? Na tú stenu narazil? Na tam asi, na to sekundičku. Asi tak. Kvačiacej? Jak teraz tak. Ruky neviem, kde mal. Ruky nemal pred sebou, to viem na isto. Skúsi ich dať pod seba. Pod seba, vedľa seba. Ale nohy mal pokrčené, nemali ich vystreté. V podstate jak žaba. Takto? Nie, ešte vyššie kolena sa mi to. Vyššie? Kolena mal pod sebou. Takto? Áno, takto nejako asi. No, tak som pokračoval ďalej. Je možné, že aby tejto pole som raz alebo dvakrát obťahol. Dobre, bola to mierená strelba na hlavu alebo len... Mierená strelba na hlavu. Mieril som vlastne pomocou nemieridel, ale pomocou pokrča. Ruka bola vystretá, alebo pri tele normálne... Vystretá, mierená na hlavu. Mierená na hlavu. Čiže papak na koleno. Opäť sa viezol na koleno, áno, tak a dozadu sa zvalila. Tak, áno. Takto? Dobre, ruky, nohy, ako boli cez vieme? Neviem, to neviem. Dobre, potom výstrele nejak reagovala? Nereagovala vôbec. Videl som jej zásah. Kde? Zdá sa mi, že tu niekde ho mal. Ja som si niekde pri nose? Asi aj. Niekde pri nose. Dobre, takže žiadne nejaké chrčanie, nejaké, že by teraz som sa otočil, kašľala. som preč, čiže tu som sa nezdržal nejakú dlhú dobu. Ani si neskontrolovali, či... Nie, videl som zásah. Videli ste zásah. Dobre, zastavíme záznam. Môžem tam ešte vôbec dodať, nech sa páči. Ja som chcel sa ospravedlniť rodinám, ale bolo mi povedané, že sa to robí prostredníctvom takto. Proste nie, že osobne napísať list a tak. Na záver chcem hovoriť, že... Ja ako vyšetrovateľa nemôžem zakázať napísať list ani nič, pokiaľ to ide do výsluchu. No ja by som sa touto cestou chcel ospravedlniť rodine Kuciaka aj Kušnírovej, ktoré sme spáchali. Viem, že to nenapraví to, čo sme spravili a ospravedlniť sa to nedá, ale aspoň tak, by sme želali. The trial takes place before 3 professional judges. Five people have been charged with the murder of Jan Kuciak. Marcek was the hitman. He made a guilty plea at the start of the trial. Then Zoltán Andruško, he went into plea bargaining and eventually was sentenced to 15 years imprisonment.
And then the three others, they entered a plea of not guilty at the beginning of trial. Marian Kočner, Alena Žužová, and Tomáš Sabo. Ťažko povedať, viete. Dneska máme ťažký deň a dúfame, že všetko bude pokračovať tak, jak má byť ten súdny proces. Myslím, že my sme tajne dúfali, že neprídu tu dneska, že ich neuvidíme, ale že vraj prídu. Takže, viete, ich vidieť na živo, není to nič príjemné a nič potešujúce. People were on the squares in 2018 because they felt that there is no justice in this country. And so the legacy of the decision of the court may be that people will start slowly to feel that justice is coming back. That may be the legacy of the outcome of the trial. I do believe that Mr. Kočner is guilty of ordering the murder. His guilt will be proven beyond reasonable doubt in court. Ctím si prezumpciu neviny. Ja by som snad len povedal, že tá žaloba, ktorá bola podaná prokurátorom na súd, je dôvodná a vlastne vykonávané dôkazy preukazujú vinu pána Kočnera. And it's not just Kočner who is interesting, but also his honey trapper, Alena Žužová. Alena Žužová is probably most renowned for her role of being a honey trap, collecting compromat for Marian Kočner. Hi, tiger. Teach me, tiger. I'll kiss you. Alena Žužová was taking pictures from the internet of models and she photoshopped her face to their bodies. Teach me first, teach me what to do. Touch me, tiger, when I'm close to you. Help me, tiger, I don't know what to do. So Alena Žužová created fake profile on social media. She started conversation with important men, politicians or prosecutors, for example. We have the evidence that she was successful honey trapping those powerful people because she was forwarding those messages, including some of the very intimate pictures, to Marian Kočner. So here's the list of all the politicians, different political parties. Some of them were members of parliament, some of them were ex-ministers. The biggest enemies of Marian Kočner were called sheep class 1. And she got some sum of amount when she got a compromat. Then there were second-class sheeps and third-class sheeps. Sometimes they even exchanged pictures, nude pictures, or even videos. For example, videos of masturbation. She says she has another picture of penis in her collection, and she asks him, si istý, že ho chceš vidieť? Upozorňujem ťa, že škaredší a nechutnejší som v živote nevidela. Normálne ma doslova naplo, keď som ho uvidela. And we have recording of her phone call with Speaker of Parliament, Andrej Danko. Dobre, alebo môžem nechať aj tam na tom stráženom parkovisku na letisku auto. Dobre, tak vás poskávam všade a nekonečne sa teším už konečne, dobre? Aha, a ja. No ja viacej, aspoň budete už konečne moje
prežili. No jasné. Lebo vieme, že to už je dávno. Tak vás potkám a v pondelok sa vidíme, dobre? Dobre, teším sa. No, potkám vás na pekne. They even tried to manage the date, but she always cancelled the date like few hours before they were supposed to meet. Ms. Žužová was a person who had a very long relationship with Marian Kočner. She probably was involved in all sorts of activities in his favor, but nobody knew about the relationship. Nobody knew about it. But it is clear that it was a very close and clandestine, I would think, relationship. He had probably total trust in her. And from the communication we have, it's clear that she adored him. She sent every single morning to Marian Kočner message, "You are my king, you are the best, you are the biggest." So she was for him like a drug, like a magical mirror from the fairy tale about Seven Dwarfs. And from her side, it was really a man that she could count on to support her and her daughter for many, many years. I don't think she will ever betray him. And I think she was able to do anything if he asked her to do it. Ešte na záchode máme obvineného Andrušku. Pán Andrušku, idete sa sem, dobre? Vaša obhajkyňa bude vedľa vás. Dobre. Čiže prvá konfrontačná otázka na vás, pán Andrušku. Poznáte tú prítomnú obvinenú? Poznám, áno. Poznám ju približne 8-9 rokov. Cez internet sme sa spoznali. Pani Žužová, taká istá otázka, poznáte tú obvinenú? Áno, poznám. Dobre. To, kedy, kde a akým spôsobom zadal objednávku na vraždu novinára Jana Kuciaka? Objednávku som dostal od pani Žužovej na zimu. Už v roku 2018 som bol u pani Žužovej a ona doniesla vám laptop za sebou. U pani Žužovej, kde ste boli? Na Janote sme sa rozprávali. Čiže bolo to, tak nastúpila teda tam do auta? Nastúpila do auta a pustila tam, vlastne tam zasúvala USB kľúč. Tam USB kľúč. Ale potom ona otvorila file Kuciak. Kuciak? Kuciak. Kuciak. Tam boli fotky Kuciaka. Čo tam bolo? Čo ste tam videli? Celý postup, jak ráno vstal, išiel do roboty, čo cez deň skočili z roboty von, z kávy, medzi tým na kávu. Vlastne, aby tam bolo vidno adresu, dom a auto ešte, že to bolo otvorené. A toľko povedala, že treba Kuciaka zobrať, že jej tak poradila veškyňa. Treba Kuciaka zobrať, že jej tak poradila veškyňa. Tebe hovorím do očí. Tak ty nevidíš. Ja, prepáč, že ja sám. Pardon, napíše si poznámky. Momentík. Museli vyhovárať. Takto, keď vás len, aby vám neošlo podstate otázky, máte reagovať teda na to, že vás pán Andruš nejakým spôsobom označuje za osobu, ktorá objednala Kuciakovú vraždu. Áno, to je absurdné. Áno, teraz ideme k tomu. V živote som žiadnu sledovačku pána Kuciaka nevidela a už vôbec mu neukázala v laptope, pretože žiaden nemám a som technický analfabet. Okrem telefónu. Asi pravda musíš čítať, že?
Nie, ja mám poznámky, čo si ty hovoril teraz. To som teraz Takže neviem, u koho pán Andruško tú sledovačku videl, ale u mňa určite nie. Poďme sa smieť. Áno, ďalšia otázka. Čiže bolo vám povedané, pre koho to malo byť? Áno, bolo povedané. Áno, bolo povedané. Vyslovene pani Alena Žužová mi to hovorila, že to je pre pána Kočnera. Alena Žužová hovorila. Že to sú Kočnerové peniaze. Pána Kočnera, že sú to Kočnerové peniaze. A proste pre neho. Pán Kočner si odo mňa žiadnu vraždu neobjednal. Ani pána Kuciaka. Ani nikoho iného. Takže chcem sa spýtať pána Andruška, že kto si naozaj objednal vraždu pána Kuciaka u neho? Áno, úplne vážne. Úplne vážne sa to pýtam. Kto si to naozaj u teba objednal? Jasné. Tlačila na mňa. Ale to bolo čo? Áno. Prečo si dal zabiť Kuciaka? Lebo ty si ho dal zabiť, môj zlatý. Ty si objednal tú vraždu a aj si sa priznal. Jediný, kto si ju tu objednal, si ty. A aj si tam bol. A aj si... A na čo by mi bola? No, pre Kočnerovi. A nevadí ti, že Kočnerovi to len uškodilo? Si normálny? No, asi nie som normálny, lebo som to spravil tebe. The first piece of evidence, the crucial piece of evidence, is the testimony of Zoltán Andruško, because Zoltán Andruško testified that Alena Žužová told him that the murder is being committed on the order of Marian Kočner. He testified right after the arrest that the day after the murder, he came to see Alena Žužová in the morning to tell her that the murder was committed. And then she went for the money to Marian Kočner. Later in the day, he came back again and he got the first 50,000 euros from Alena Žužová. Now at that time, when he was arrested, he didn't know what the evidence is. But when you take the information we have from the base transceiver stations, mobile transceiver stations, we know how the people moved on the 22nd of February. And it all matches with Zoltán Andruško's testimony. The mobile phones were on the same place of Andruško and Žužová in the morning, then Žužová and Kočner in the afternoon, then Andruško and Žužová in the evening in Komárnobeg again. So it all comes together as a puzzle. Proste len dala peniaze a som sa ponáhľal. Len dala peniaze. V jednu dobu? To všetko sa udia len do obeda. In this moment, he will testify again and again and again that at this moment, in the morning hours, he got the money from her. To všetko sa udia len do obeda. A ja som bol v takom psychickom stave, že... Všetko sa udialo do obeda? Do obeda. Interesting is that the prosecutor went to court and said, I want to prove that afternoon she got the money from Mr. Kočner and she gave it to Andruško. Even his answer to the question of prosecutor, do you remember exactly the time when you get the money? He said, yes, this is what I remember exactly. It was before noon. If the prosecutor claims that BTS cannot lie, then it is in favor to Mr. Kočner. One of the key pieces of the evidence is Threema. Threema is mobile app for encrypted communication. And within the conversation with Alena Žužová, they daily exchange like tens or hundreds of messages. They were really in constant touch. Mne lajkovi to bolo vysvetlené, ak som to pochopila. Dúfam, že to presne budem teraz interpretovať, ako si to pamätám. On si svoju komunikáciu vymazal s tým, že táto komunikácia tam zostala až do okamihu, pokiaľ by nebola tá dátová pamäť premazaná s inými informáciami. Takže, ale on ako užívateľ si myslel, že si to vymazal.
21st is the day on which Jan Kuciak and Martina Kushnirova were murdered. They communicate in code words. They talk about falling teeth, what it means, that it means death. Považovali sneh za niečo, čo zabraňuje akejsi aktivite. Zrazu pani Žužová používa vulgárny výraz, keď oznamuje pánovi Kočnerovi, že niečo je zle. Pri tejto vražde zároveň bola zavraždená Martinka Kušnírova. Podstatná je reakcia pána Kočnera. Sa jej pýta, či sa roztopil sneh. V zápätí pani Žužová reaguje: jeden už naozaj vypadol. Podľa môjho názoru to znamená, že oznámila vykonanie vraždy Jana Kuciaka pani Žužová pánovi Kočnerovi. This is a text message that Kočner is sending to Žužová on the day of the murder. 50, a line, and skull and bones. Skull and bones is a symbol of death. And 50,000 euros was the sum that was paid to Zoltán Andruško for the murder. The defense understands that this communication is incriminating. Otherwise, they would not fight so vigorously against allowing this piece of evidence to be presented in court. Som rád, že sme všetci to ako dokázali rozlúštiť a dneska si myslím, že nikto nepochybuje o tom, že ten význam tých slov, ktorý je tam uvedený, je úplne iný, než aký by sa mohol na prvý pohľad zdať. In Trima, you speak in open phrases. You hide nothing. You don't need to hide something because it is hidden. For me, impossible meanings in the basic words like teeth, like snow. If you use word snow in summer, I would think it's strange. But if you use word snow in winter, it's common for me. It's almost normal word in winter. Hey. This is the belly of Marian Kočner. And actually, belly was the nickname of Marian Kočner. For a long time, we are wondering why Marian Kočner is immune to prosecution. I mean, why all his cases are turned down by prosecutors. This is the evidence why. It's a video showing the close ties between the general prosecutor, Dobroslav Trnka, who has almost unlimited powers in Slovakia, and Marian Kočner. He did escape prosecution because of his connections. We started investigating in 2012 his money laundering activities. And because of his connections at the General Prosecution Office, it was suspended very, very soon. There was an order from the General Prosecution Office just the next day to hand over the whole file for inspection. That was just absurd. That was really, I have never experienced that in my practice. It was practically impossible to investigate anything. They are setting the hidden cam as a kind of a trap. It could collect sensitive data on the people coming to the office of General Prosecutor. It's another way how to create compromat on them. This is basically how failed state looks like. So not only mafia state, but also failed state, which is not able to secure justice for everybody equally. I never considered Marian Kočner as a person from whom I expect something good. But the people cooperating with him in politics,
and in law enforcement and in the judiciary, for me, they are worse. The judge, Vladimír Sklenka, who really was great source of information for Marian Kočner, he basically gave him information about ongoing cases and other judges. For example, here the judge is asking Kočner how he should rule. So Judge Sklenka has problem to write the verdicts, basically. So he was asking many times for help from the Kočner, and Kočner's lawyers were actually in some time even writing the verdicts for him. So Kočner was something like a manager of these verdicts. That's how it works. One of the most important people for Marian Kočner was State Secretary and former judge Monika Jankovská. He called her my monkey, and he exchanged more than 6,000 messages with Monika Jankovská. And they were actually talking a lot about how to influence other judges. They were talking about ongoing cases, and from her position, she also made pressure on two judges to decide the cases on behalf of Marian Kočner. And then they were also talking about splitting the money. They sent each other kisses and hearts, and they were joking. Sa ujebávam, ja dostanem aj Al Caponeho z basy. So, that's it. I want to show you something. This guy, it's Norbert Böder. He's this kind of a Slovak oligarch who was really into MMA fighting, and he trained one of the best Slovak fighters. But also, due to his father, he was very influential in Slovak police force and law enforcement. Tak myslím, že Kočner je veľmi inteligentný človek. Vedel, že nemusí priamo komunikovať s vedením policajného zboru. Stačilo, aby si tam našiel niekoho, kto vie komunikovať a on sprostredkovanie. Možno, že jedným z takýchto bol aj pán Bodor. Bodor was giving information to Kočner from police databases. When Kočner requested a certain information from a database, he got it from Bodor. When he needs to know the name of a police officer who investigate any case, he asks Bodor. If he needs to change the result, he asks. Here is Kočner asking Bodor to ask the police investigator to go to the medical leave so he can postpone Kočner's investigation for another 2 weeks. If Marian Kočner needed some information on anyone he was interested in, there was no problem to give him names, date of birth, also information about parents, children, whatever. Kočner is asking Norbert Bodor for so-called SPIDER, which is basically our personal data from the state's registers, like all the relatives, the numbers of the passport, the number of the ID cards, driving license, and so. All cases in which Marian Kočner was involved were handled by 2 investigators from National Crime Agency. And from the communication we know that he was taking care of those 2 investigators. Every single case was assigned to these 2 investigators. Of course, they were unable to get his cases on their desks. It was somebody from the leadership of the police force that was assigning them all these cases. From the information we have in communication of Marian Kočner and Norbert Bodor, we know that he had a direct link with Tibor Gašpar. We know that Norbert Bodor was a close friend, even a relative of the former police president. V priebehu vyšetrovania sme zisťovali viaceré informácie týkajúce sa poškodeného Jána Kuciaka a zistili sme, že táto osoba bola v skutkovo relevantnom čase
lustrovaná a preverovaná v informačných systémoch ministerstva vnútra. Sa domnievame, že osoba, ktorá zadala vykonanie lustrácie na poškodeného Jána Kuciaka, môže byť spájaná s najvyšším vedením policajného zboru. Ja tu 6 rokov sa snažím vysvetľovať, že sme bezpečnejšia krajina. Nežijeme tu žiaden mafiánsky štát, ale reakcia... We believe that Kočner got Jan's address from the head of police, Tibor Gašpar. And I'm sure that Gašpar got this address to Bodor and Bodor to Kočner. A teraz, keď vychádzajú na povrch všetky tie prepojenia od najvyššieho súdu cez prokuratúru až po tie najnižšie policajné zložky, vidíme, aká obľudná bola tá. Môžeme to kľudne volať mafia. The video is done by someone who was surveilling Jan. You see the guy who was doing the surveillance. He's hiding. He didn't want to be seen by Martina. So someone was following them, following their daily routines, especially focused on Jano. Those pictures and those surveillance reports were found on a USB stick in the safe of Marian Kočner's house. And of course, we also know that Andruško had identified the photos from the surveillance of Jan Kuciak that Alena Žužová showed him on a laptop in the car. And these pictures were identical with the pictures found in Marian Kočner's house during the house search. So it linked the surveillance to the murder and to Marian Kočner. I think this is, for me, this is really strong evidence. Everybody wanted Mr. Kočner to be the one and wanted police to get him. Nobody was looking at the evidence in a whole, but just pieces of the evidence were shown to public in order to convince them that he is guilty. This is Mr. Marček, the shooter, and he was also asked about the photos from the surveillance and if he could recognize them. He got a little bit help from his attorney, little bit help from anybody, but still he never recognized the photos. Ale ja sa pamätám na jednu, kde mu bolo o mnoho lepšie vidieť tvár a túto nevidím. This is the most important moment. So he saw a different picture.
A ste vedeli, že bol na nej... V čiernej mikine. A zdá sa mi, že to je tričko malo potom. Spredu ochotený. Počas chôdze. Tú fotku nevidím tu. Vlastne podľa tej fotky som nespoznal. According to these photos, I could not recognize him. This is the most important part. If he never saw the pictures from the surveillance, there is no connection to Mr. Kočner. Lebo podľa tejto, že som to videl, by som nespoznal. Tak? Áno. Dobre. I believe Slovak society is absolutely convinced that Marian Kočner did it. There's huge public pressure. There's huge media pressure. There are political pressures. I believe 100% Kočner is guilty. But if I would totally detach myself from the case, and if I would be totally honest, I don't think there's enough evidence to send someone to prison for a lifetime. Vstaňte. A vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Špecializovaný trestný súd na hlavnom pojednávaní dňa 3. septembra 2020 v Pezinku takto rozhodol. Obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963, a Alena Žužová, narodená 13.6.1974, podľa paragrafu 285 písmeno C trestného poriadku sa oslobodzujú. Nevyjadrujem sa. Sú podľa vás Marian Kočner a stojí Alena Žužová za vraždou? Áno. Overuje sa konečne aj na Slovensku začne. Zvíťazí spravodlivosť, ale ako vidím, zatiaľ je to bude nula. Prvostupňový rozsudok, ale spor ide na najvyšší súd. A spor alebo boj o spravodlivosť vyhráme vtedy, keď to nevzdáme. Rodičia Jána a Martiny tento boj nevzdávajú. Já vás tu všechny pozobímám. Já jsem tam uronila slzičku u soudu. Čau. A tohle je první kolo, druhým je to KOčko. Dostanu. Doufajme. Jo. Zlata, Čau, tebe moja. taky obejím. Čo robíme ďalej? Bojujeme, ne? No jasný. První kolo, tak to nás nezastaví, ne? No však ja si myslím, že nie. Pre médiá. Nemyslím si, že to je zaplatený alebo vybavený súd. To si nemyslím. Dobre, to je podstatné. Aspoň podľa toho, čo zatiaľ vnímam, nemyslím si to. Rúzo, no však sa neuspojeme na Slovensku, ideme ďalej. Mne to je jedno, už ja som bola v Bruseli, pôjdeme druhý raz. To je jedno. Martinka s Jankom si zaslúžia spravodlivosť. Ono to je jak v tých amerických filmoch, ísť na dejaký výcvik a zobrať spravodlivosť do svojich rúk, inšie nám neostáva. No čo, je to pravda.
Ale ináč nedospeješ výsledku tu v našej krajine. 3 billboardy, 90 minút to ten, tomu dceru. Už si to predstavuje s ľahkým gulometom. Nie, toto nie, tak jak oni robili, nie. Zabíjať nie. Len zbiť. Zabíjať nie, bo jak Martinka povedal, mami nebus taká, jak je oni, neznišená ich úroveň. Ale po papuli dazal po prípade a opľus fajne. Toto by mi bolo dosť. Kúrnik. And you know, Slovakia is now really in the process of revolution that was started by Jan's murder and the investigation and exposing all this corruption. After the police analyzed Kočner's phone, they took for interrogation one judge, and this judge started to talk, and he exposed the other corrupted judges and how it worked, and the others started to talk, and you know, the whole system is collapsing. Burka, akú sme tu ešte nemali. S pútami na rukách dnes skončili sudcovia z Kočnerovej trémy. Sú medzi nimi Jankovská, Maruniaková, Hajtová aj Cviková, všetky spájané s kauzou zmenky. NAKA celkovo zadržala 13 sudcov, 2 bývalých sudcov a ďalších 3 ľudí. Na krku majú obvinenie z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Those who should have been fighting against mafia were actually key persons of that mafia system. Na úvod by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť najmä príbuzným. Tibor Gašpar, one of the most powerful person in the Slovak law enforcement, is now charged with heading organized criminal group. Neskôr Gašpara eskortovali do Bratislavy, čelí obvineniu pre viaceré trestné činy. The investigators say that he was getting the orders from a Slovak oligarch, Norbert Böder. And Norbert Böder was giving him instructions on what to investigate, what not, whom to investigate, whom not, what to ignore, what to focus on. And he was passing these orders to other top police officials. Put it in a simple terms means that the most powerful mafia in Slovakia was actually the police. And for me, it's shocking. You know, I was just like, what? Rušno bolo aj na iných miestach Slovenska. Policajti si prišli do Ivanky pri Dunaji po bývalého šéfa NAKA Petra Hraška. V putách skončil aj ex-riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Robert Krajmer a bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník. Suddenly, there were dozens of them in custody. People lost completely understanding who is who, and they started to understand that the situation was even worse than they thought before. The mood in the society was like, we want to see people who go to the jail, and it was happening. But the rest of it was absolute chaos. And populistic part of opposition, they convince people that they are the ones who should be voted in. And Igor Matovič, as a leading populist, simply won majority of votes. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli voliť. Nebojte sa budúcnosti, spoločne to dokážeme. Although very convincing in opposition, Igor Matovič proved to be absolutely incompetent in government. And I'm afraid that the party that created the corrupted system and lost because of János' murder can regain the power in next elections. Suddenly, many people are able to say something what was unheard of 2 years ago. Well, maybe they were not very fair, maybe they were stealing, but the country was functioning better than now. And that's tragic. You know, when people are starting to compromise their previous anger against these thieves, against mafia. And I believe it's because people are disappointed that the changes are slow, they are impatient. What can European Union learn from the whole process in Slovakia? I'm not very optimistic about that part, honestly speaking, because immediately after the murder of Jan Kuciak, many of us in Slovakia were literally screaming, stop financing Slovakia from Eurofunds. Once you will do it, Slovakia will be able to move out of oligarchic state more efficiently and faster. European Union should be much tougher on states like Slovakia.
still believe the legacy of Jano is really big. Well, it's kind of a tragedy that he was the reason that all those information got exposed. And for me, this is probably the most depressing part of all the story, that he can't see it now. And I believe that, even if you are desperate and frustrated and you believe that change is not possible, you can see it is. And we can see it in this case, that the change is possible, and it's up to us to decide if it's going to be good or bad change.